За тэгээд оноо цуглуулаад өрсөлдөөд тэгээд жижигэн бичиг авах гэж үү даа. За дугаар нь болохоор жоохон хүндэлдэг гэсэн үг. Тэгээд яг can must should гэсэн гурван хэлтэй ийм код тэгээд оноогоо аваад өгөх. Тэгээд тэрүүн нь болохоор юу наамаа. За нэг багш шиг танаа ажин бичиг миний зөв зөв 그런데 хамгийн 좋고. 자, In class, students tick not use phones. Can that's a bit. He tick be kind to others. Can must should somewhere using someone last time was in your kids. What about Can he tick be kind to others. 보여. 일찍 한다. 길때요 몇때요 자꾸 must should 되게 can 성으로 양념하는 거 must he should be kind to others. 길을 봤을 때 일찍 간다 그때 자 볼까 it is late. You tick go to bed. It is late. You can go to bed. 네. This is a library. You tick be quiet. 자, you must be quiet. 요지 지내고 갔어요. 우리 아메산다 마셔. 자, 한번 You are sick. You tick see a doctor. 네. 지 없으면 임시지 임시대 맞추겠죠. 네. 자, 이거로 자, I tick drive a car, but I don't have one. 네. I tick drive a car, but I don't have one. Би машин яан гэхдээ надад байхгүй. I can drive, but I don't have one. надад би машинаар чадчихсан гэхдээ надад машин байхгүй. За хараа. We tick read English. We tick read English. We can read English. We will be English. 자, 서로는 배워요.